Tes kamera. Udah, oke. Menit lagi. Shalom, selamat hari Minggu mahubat tahaganupan. Marhite kebaktianta live streaming. Nalah mangalo-alo barisan prosesi yontang hanamia siriap mahita jongjong. Mandoding hita humbani haleluya nomor 466 ayat sada pakon 2. Asetur sang berhati
Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Parder layak do Jahoba, benteng bani panorang hasosakan, anjaha itanda do namar haporusan bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata paridop ni uhur anjahan abonar. Terima kasih mabamu, halani ipadas hamdo huban nami ambilan nama diarin. Gabe itandai hanami ham. Sonai age idop ni uhur apa harosu ni uhurmu. Pargogohi hamma hanami manjalo pakon makka goluhkon hatamuin. Paruhri hamma homaha nami, mangambilan kon in hubani hasoman nami, jolma, ase lambin rarat harajonmu itanoon, jalo hamma tonggo namion, marhite Yesus Kristus rajani kuriain, amen, hundul ma kuria. Puji kita usai Tuhan ta marhite doding, haleluya nomor 400 sada, ayat sada pakon 2.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hita madosata ubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing anjahan adop papasingkon hanami. Mangaku do hanami gati dolang ihargahon hanami hamasingon nadop ilayakon hamban nami. Marhite goluh naibagas habutakon. Pakorhon ni hamajuan ni zaman. Lambin marbagedo horja hadosaon. Nalang pitah pasedahon paruhuron. Tapi dihuk do makorhon naburit ni pardagingon. Lambin bue mahoma nalang makargahon akulani. Marhite horja pandriah-riahon. Mangindahi hasonangan marhite na mamake narkoba. Sonari masukan tama panorang sakramen pandidion na pasing. Halaniay naontang ma nasiam nasihol padidihon aseroh kulobeon.
mandoding mahita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 54 ayat sada pakon 2. Nasiam hasoman nasihol padidihon dakdanakon. Tangihon nasiam malobei hatani Tuhan Yesus na tersurat bani Matius 20 ayat 10 dasku bani 20 nama katahon. Doma ondos bakku sagala kuasa na inagori atas. Apa na itanohon. Laho mahanima. Podahi hanima ma sagala bangsa asega besusianku sedea. Anjahadidi hanima masedea hubagas goran di bapa, anak apa tondui na pasing. Ajari hanima masedea makorjahon sagala nadok hutitah kon banima. Bani Markus saplonom ihatahon Tuhan Yesus duhoma. Napor saya anjaha terdidi dapotan haluahon, tapi nasopor saya hona uhumdo. Asetonah apa perintah ni Tuhan Yesus aido na ni dalam konta bani panorangon. Aina terdidi ibagas goran ni Yesus. Kubagas hamatian ni aido ia terdidi. Jangan nadop tertanam do ia rap pakonsi. Sesongon Kristus nadop pinapuho humbani na mate marhite hasangapon ni bapani. Sonai ma hita nadop terdidi mardalan ibagas golu na baru. Halani hubagas sada tondu do hita terdidi, gabe sada badan do hita ibagas Kristus. Na terdidi marulih bani hasasapan ni dosa, pakon manjalo si bere ni tondu ina pasing. Bani nasiam, pakon bani anak nasiam do bagah-bagahin. Ayat tersurat do bani Markus 10 ayat 14 bedes ku bani 16. Paturut hanima madak danakin roh hubakku. Ulang pandang hanima sedea. Aibani halak sisonindo harajaw ni nebata. Nasitong do hatakon benima. Naso manjalo harajaw ni nebata songon dakdanak. Seng anjay masuk ia hujai. Jadi irohop masedea anjah itapehon ma tangani bani sedea. Laho mamasu sedea. Anggosonai saksi hon nasyamma hapor sentain rap pakon kuryaon rihap mahita jongjong saksi hon hita ma hapor sentain songon na sinaksi hon ni haganup halak na porsaya bani sabtan hon au porsaya bani nebata bapa pargogoh na sotarimbang nama lo palangit pakon tanah hon au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebatana sasade ini Indo Tuhanta na tubuh kondisi Maria sanggah napi haliaban marhite tondu na pasing na manar na parnit dan di panorang si Pontius Pilatus i parsilangkon mate anjahai tanom turun na guritoru mulak manggolu kumana mate bani ari patuluhan naik ke surga bersama ni bata bapa pargogoh na sotarimbangin menjaima yang mulak magira mangumihal na manggulu pakon nadop mati au persaya bani tondu na pasing bani kuria parsadana ma pasingin parsauran segala nama pasingin bani sapa ni dosa perponia kula pakon bani haguluhan na sadokahan dokahan
Amin. Undul ma kuria. Domma itangar nasiam hatani nebata domu hubani pandidion, jangan domma homa isaksihon nasiam ha porsentein, asesonari balosi nasiam masukun sukunon. Ipindo uhur nasiam dosonari di dion dak danakon hubagas na hina porsen nasiam ai, ipindo uhur nasiam do. Rado nasiam mambuan janah marsuruh si hugareja la homang guruhon hatani nebata, ase gabe pagori na manggoluh ia bani Tuhan Yesus Kristus. Rado nasiam mangajari mamodahi pakon pauliulihon hapor sayau ni dakdanakon ase ibotoh anjah ihutkon ni hatani nebata. Rado nasiam bulat ni uhur nasiam do mangondoskon dakdanakon hubani nebata pakon mandalankon pangakuan nasiamai bulat ni uhur nasiam do ase namar padan do nasiam sonari pakon nebata ilobe ni kurion sai bujur manasiam mandalan konai. Anggo sunai didihita madak danakon maronjolan hubanin na hina porsenta. Gipani Gloria Girsang. Udi di maham kubagas goran ini bata bapa. Akon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondu napasi. Amin. Saya paror Tuhan ne bata maham. Kumbani parmasukon menari hubagas rajon rosi sadokah nidokah. Amin. Mandoling kita. Mandoling usai kita, humbani haleluya nomor 55 ayat 5 pakon onom. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Doma yondoskon hanami dakdanakon hubamu. Porsaya dohanami doma ijaloham iya, gabi anakmu, marhite pandidion na pasingin. Asi masuk iya hubagas kuriamu, anjaha gabi pagori na mangguluh iya, itanohon. Janah panean bani haguluhan na sadokah ndokahni. Papasing janah pasu hamma iya. Ase manggoluh magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaon hubamu.
Maidop ma uhurmu bani nama toras ni dak danakon. Pargogohi janah ajari hamma sedia manogu-nogu dak danakon hubamu. Aserap sedia parsimada bani harajaonmu. Amin. Mulak manasiam. Ting-ting atau penjelasan ting-ting ibasaukan kami. Ubatagan upan Bapak Inang Kriya GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Nomor kebaktian live streaming sonari Gereja Tahun Sonai terlebih Bayi nasiam Bapak Inang nyomban nami nama poso. Nomor kebaktian minggu tata ibadah cetak Sonai age kebaktian mengikuti live streaming Irma di Bay bahwasani bani bulan Siah tahun 2020 sajalan bani program kerjani resota adang konokon ma aima nama kamalaskan pardas nyambilan nama dear saraf 17 tahun tangno simalunon aima pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada. Surat ni panitia doma das ketonga-tonga ni kuriata nomor hodumuan bani pelaksanaan pesta ai. Asih hubat taganupan Bapak Inang lebih jelas ni setelah rinci ahama horja ahama kegiatan nalau si pamasaun bani pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada ai asih bagi hitama na pinadas ni panitia ACB Nasyam ketua panitia dan nama orang. Salam hubat taganupan. Hanami humbani panitia olop-olop GKPS Resort Siantar Sada siol patugahkon piga-piga informasi apa kegiatan nasiol pamasaota ibagas namandopakon panorang pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada. Na perlu bahenonta do aksi diakonia hu panti asuhan aima hu BKM Marihat pakon Tabita Tanjung Pinggir. Aksi diakonia on berupa kunjungan kasih, irik mambuan siluah nalahosi pamasaon bani hari Minggu tanggal 20 September 2020. Napa duahon. Bahenonta duhoma aksi diakonia hubani pagori ni kuriata naboritan mardondon. Kegiatan ini berupa kunjungan kasih, irik mambuan siluah, anjaha anggo ide hadiarhon pagori ni kuria ai adong honondo horja bagal na pasing hubani sidea irumahan ni be na memiliki kerinduan mar HBN. Kegiatan on pamasonta bani tanggal 10 siah pakon tanggal 20 September 2020. Harap uhurta asal lambin tambah ma semangat ni hasomanta na ibagas proses perobatan atap pemulihan ni anjaha boy hitaruk marmalas ni uhur bani pesta olop-olopon. Napatuluhon penyemprotan disinfektan pamasonta hu gedung-gedung GKPS nomor lokasi kantor pusat SMK GKPS BKM Marihat gedung sekolah minggu pakon GKPS Sudirman pakon GKPS Marihat. Kegiatan on ipamasa bani tanggal 12 September 2020 nalahorohon. Atup mangan huria
sadari paima ibadah puncak aima bani hari Sabtu tanggal 26 September 2020 isiapkan panitia do atup mangan berupa 1,5 kilo jagal namatah ipotong maon i rumah potong anjaha ibagihon hubani hagenup pagori ni kuria GKPS Resort Siantar Sada melalui pengurus-pengurus sektor. Harapan ta aseriap marmasak mahitai rumah ta B anjaha boy maon nagabe manambahi atuk manganta ibagas namangan riap han rumah tabei dop salose acara ibadah puncak olop-olop bani hari Minggu tanggal 27 September 2020. Napalimahon ibadah olop-olop bani hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 10 WIB ilaksanahon ma ibadah puncak pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada na ilaksanahon secara live streaming hun GKPS Jalan Sudirman. Ibagas kebaktian ai diharapkan hanami do partisipasi ni hagenup seksi-seksi tingkat resort ase membahen persembahan pujian ibagas kebaktian. Dop salose kebaktian ilanjutkan hita do acara na tetap ilaksanahon secara live streaming aima acara mangan riap han rumah tabe anjaha ilanjutkan mabani acara hiburan. Napaonomhon hubani pagori ni kuria nasihol mambahen ucapan selamat pesta olop-olop berupa video, foto atau running text na isiarhon sebelum apa sesudah siaran live streaming ibadah boleh menghubungi panitia atau seksi multimedia melalui nomor na tertera bani layar. Bapak inang ulang hita talu mendopakon pandemik on harapan ta boy hita riap marolop-olop hasipe han rumah tabei marsadaon na teguh ibagas Yesus Kristus bani nam peringati 117 tahun pardas ni hata ni nebata itano si malungunon sonai mangumben nami horas dia tetupa. Ting-ting atau penjelasan ting-ting aima otangan pelantikan pengurus sektor. Yotang hubani haganupan pengurus sektor Sada das kubani sektor Sia masa pelayanan 2020 das kubani 2025 na daftar pilih. Secara khusus hubani sektor Sada 2 pitu na daftar pilih bani panorang pemilihan tanggal 20 das kubai tanggal 30 tahun 2020 ase yotang kanami nasam haganupan ase rohma mandihuti acara pelantikan pengurus sektor masa bakti 2020-2025 na ipamasa bani hari Minggu na laroh Minggu tanggal 10 September 2020 pukul 10 WIB. Hatorangan nomor hodomuan hujai. Nomor lobi. Sadalan hubani petunjuk protokol kesehatan. Bani masa pandemi virus COVID-19 sihon asayatuhun hita sonaha perhundulan sonaha teknik ni pelantikan asayotang kanami ma ase hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 10.05 WIB Rohman Asyam pengurus sektor nalawi lantik aima mandihuti petunjuk na pinadasni pengurus harian majelis jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Na paduahon khusus hubani pengurus sektor masa periode 2015-2020 yotang hanami humani nasiam ase sirsirro marke baktian minggu bani hari Minggu tanggal 10 September 2020 aima
sekaligus nalaho menjalo penghargaan na ipadasni untong-atongani kuriaon. Naparpudi khusus kubani pengurus sektor nalaho ilantik. Ipasingat kanami jana iotang kanami humani benasiam ase keluarga si pardiut bani panorang pelantikanai. Anggo bapa ma pengurus sektorai ipadihut ma inang. Anggo inang pengurus sektorai ipadihut ma bapa. Sonai ma ting-ting palas kanami terlebih kubani pengurus sektor dadop terpilih nasiam na rumah sonari na marditu kebaktian salinari ipamas pas kanami rohma bani panorang nadop itu tap kunai. Terima kasih Pak Martonggo Mahita. Puji-pujian apa kon terima kasih sembah nami hubamu hamba panami nomor bangsa inagori atas bani panorang Tuhan tetap gok malas niur nami pasopat kamdo pihanami boy bagas nasihat bani masa-masa pandemi virus COVID-19 yahon iula kihanami Tuhan usai parasaron nami pakon ham marhitehon ni markebaktian minggu nami irumahmu na papasingon secara live sonai humani haganup pagorini kuria nadong ikakapes sudur manon naman dihuti kebaktian sonari irumah ni bei secara live naik gina memakai tata ibadah malah turun nami Bapa haganu panon alani hidup ni uhur mudo bani panorangon Tuhan bani haganup na masa sihol yadong konokon tonga-tonga ni kuriamu lima Tuhan bani masa-masa pandemi virus COVID-19 yahon bani hari minggu na loroh adong konokon ma pelantikan secara resmi hubani asoman nami pengurus sektor sada das kubani sektor siah nadop itu tapkon martion ni rapat anggota laluhi pemilihan bani panorang bulan tolu na salpu ipartonggoan sonai humani bani masa pandemi virus COVID-19 yahon yadong kondo pemilihan pengurus sektor sada 2 pitu domba torsa haganupan Papa Mardalan masetehon ni hasadaun ni anggota jemaat nadong isektorai halane Bapak bani hari minggu na roh adong konokon ma pelantikan hubani sedia 27 halak. Pos ur nami Bapa bani hagudupun sedia na roh lantik. Ase bere ham hazur gitu nyak kula das hubani panorang hari minggon ase boy haganup roh. Sunai ke keluarga mendampingi pengurus sektor nalau ilantik. Bapa bani haganupan horja tonga-tonga ni kuriamu. Sunai humani terlebih bagi masa-masa pandemi virus COVID-19 yahon. Ase tetap mahu tanganmu ma endoskop kanami hama tetap na bastu ase tonga-tonga ni bagrupa gori ni kuria ke kape Sudirman. Boy Tuhan terhindar umbani penyakit virus COVID-19 yahin. Bapa bani penorangon secara khusus martonggo hanami hubani bapa nami. Situa dokter Jan Maurice de Purba ai majuak-juakmu selaku wakil pengantar jemaat itonga-tonga ni kuriamu bani penorangan Tuhan tibal di rumah sakit dalam rangka proses penyembuhan numbani naburitni sebagai Tuhan proses na tangani dokter para perawat hamba Tuhan nabastu gogo kuasa na humbamu ma Tuhan turut campur tangan bani pengbatan ni situ namanya Bapa boy cepat musa ia malum dana boy usa ia marhorda tonga-tongah ni kuriamu secara khusus oleh Bapa. Sunai humani boy gok malas ni keluarga na mga baru bani panorangon. Bapa siol mahanami tokinari nalahu manjalo tadah ni partundion nami marhetehon ni hatamu na pinadas ni inang penginjil nami. Asi buhay hama labah ni hauron nami asi hatamuin tokinari na siol si bagon nami. Boy Tuhan ijaluhan nami jana ihorzaok kanami bani na mandalani gulu si ganupanari. Odma tonggo nami hubamu Bapa olong maham jaluham mahanami pita ibagas goran na nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na manggulu. Amin. Ayat sada, ayat 4, ayat 5 pakon ayat 7.
Parsahap kon ham hanami Tuhan marhiteo ni hatamu nasihol jaloon nami. Ase marguguh ka nami Bapa mandopakon goluh na pinasirsir mo. Diyan hatamuin mo huma Tuhan na gabi haguluhan nami. Diyan izapi hanami Marianan. Boy gabi pasupasu huma hanami bani hasoman nami. Terima kasih Bapa. Ibaga Yesus Kristus martonggohan nami hubamu. Amen. Ambilan batay baga sa darion Bapa Inang ay mahumbani Mateus 27 ayat 1 das kubani ayat 10. Sonon mahatan ni Tuhan ta. Siang ko si ari manriah mahaganup si Tuhan ni malim. Pakon pangituay ni bangsa ay pasal Jesus laho pamatehon si. Isakut ma iya anjaha ibuan. Laho mangondos konsi bani silatus panggomgomi ay. Dopidida si Judas na matahihon si ay naho na uhum do hape iya. Manosal ma iya. Ipaula ma si 30 pirak ondi bani si Tuhan ni malim apa pangituay. Nini ma. Do mamardosa awo. Daro ni halak na sumarsalah do hutahihon. Tapi nini si dia ma. Seng urusan nami ay. Ho manapag botoh-botoh ay. Jadi sa pakon mabirak ay hubagas rumah panambahan ay. Dopay laho ma iya mandolos kon dirini. Tapi buat si Tuhan ni malim ay maduit ay. Nini ma. Seng buli pamasukon in hubagas parartaan rumah panambahan. Ay boli ni darok doin. Dop manrias si dia. Ibolihon si dia maay bani tanok ni si Paulihudon. Bahen tanoman ni halak dagang. Halani ay do. Asa igoran iyanan ay tanok daroh. Prosi sa darion. Gabi jupa mahata ni Nabi Jeremia na makatahon. Ibuat si dia do duit pirak na 30 ay maboli ni nadop tinutuhon itong atongan ni anak ni Israel. Anjaha ibere si dia maay mamboli tano na si Paulihudon songon na hinatahon ni Tuhanin bako. Ay madasni. Bata ganupan, dop ko si ibasa namin teks ng bilano ng bilata sa darion. Anong ibagas pikiran, mase sonari ang bilanon. Kanon biasa ada kan Jumat Agung. Kamis putih, katanya. Masih sonari, halani dum lewat, katanya. Tapi nggo hatani na ibata memang. Kapan saja, atigan pe, lang dong nasalah, hatani na ibata. Hasipe, anggo secara konteks, memang biasa, Jumat Agung, gulang Kamis putih. Teksnya ambilan tahun. Tutulangan dong nasalah hijay tene, hatani na ibata do. Kurya na hinahulungan ni Tuhan. Raga tido'y tangarhita, sahap-sahap makatahon. Duit na mga atur negaraon. Ang gano'ng duit beres mahaganup. Diyan na terkadang, ang gunayda, bahkan niyalami si pata. Kadang-kadang sitong hatahay. Ay rado namin si Holdo Hurdiri mangunjungi seseorang. Halani sesuatu. Rado nini hurdiri lao diri hujay. Tapi halani lang doang isini kantong. Gabi berpikir madiri beno ku hongkosku. Iya, jadi boy hatokon memang terkadang uang itu yang mengatur kehidupan. Duit ay mengatur. Nah, ibagas kahuguluhan oleh tane. Asal aku mendapat duit di horsau kalak mah tak peduli, tak persoalan haram atau halal, tidak persoalan. Lahu mencapai ay berbagai cara mah ibain jol main. Na penting dapat duit. Halani do masilaw mata manok manikir duit atane. Apalagi ma zaman sonarion. Masa kopiton. Lang marhorsa. Soh mairumah. Sementara so tabihata bolto na sanjo kalon manginto do tong. Tataring maningon nartipul. Maningon dong do ita taringay. Maningon hidup do ay. Hape lang anong benon. Jadi bagaimana cara iban jolma nah mambain ase dapat duit.
ase tercukupi kebutuhan. Ang kulaw ito penjara Bapak Inang. Alani kebetulan na boros ang isa taron hanami. Gatido hanami ku penjara berkunjung. Atap adong tugas-tugas ibain Bapak Preses na boron ku penjara. Hampir 80% na penjara iya ay mahalan ni duit. Mancopet lah, manrampok lah. Bahkan sonarion, lang petak sonarion tene, na lewat-lewat ay pe. Jol mapi perdagang kon demi duit. Ibu niagahon. Adong no sonarion, istri ni pe jual. Anak ni jual demi duit. Penculikan macam, atene. Itu yang terjadi. Hala di duiton. Maseda do jolma. Nei penjara ay sonai mangirini. Haganupan rata-rata na jayay. Hala ni kesalahan pakorhon ni hal-hal duniawi ay maduit na kanayay. Itulah narkoba, korupsi pa kon legal-legan ay mahurjahon jolma. Tak persoalan apa sebab dan akibat nantinya. Tapi sonai ma jolmain. Sukun-sukun Bapak Inang, anggo keluar si dia, contoh ni no penjara ay. Adong no penyesalan lalu hidup baru alias bertobat. Rade balang jaminan. Dia bahkan roh jahat ni. Nah baru-baruan dia kan kami dong berita. Kan baru ipa keluar presiden bohat lahu penjara. HP ini lang pala 3 hari do si keluar ieu penjara. Hoda takap muse. HP dah baru keluar dari penjara. Hoda takap mula ku penjara. Berarti roh parah ni. Ay mana terjadi? Nah do guluh ni solma. Jaminan do. Lang jaminan. Bahat do roh. Tapi ya Tuhan ni maanggo dong roh jenges ni iya manosal. Bertobat. Ay mani harapon sa sitong ni. Bapak Inang ang ginama poso. Panosalan lang ongga parlobe roh. Panosalan ay roh ipudi. Sesuatu dokusi terjadi. Raongga do yala mihita ay. Bani haguluhan non natin eh. Contoh nih. Contoh kecil saja. Hanami nangon kan rado sapari anggo danak nakal. Banda danak buat lidi. Ilo singi. Dada kayo. Lalu dada kayo terpodom ba ya? Halani lusa magitangis kan? Halani nakal na kanay. Diyos singi. Roy nangon. Inonoy ma. Ay palosingan kayo no kanay ni. Hindi dama. Dumma marbulistang. Palosingan niya. Manoo salinahon. Lalu buat minak-minak. Isa puy. Baka di ba doon na di ba tangis siya? Ay nang maafkan bapak. Maafkan mama. Nah ini. Manosal. Manosal iya bani na binahan niyay. Hala niyay ibuat maminak-minak. Isumahi maanak ko, nagyanak ko pinamatar podom. Manosal. Bagasuhur ni lang hulos sing ibe. Lang bakko be ginahan na anak ko lang pataw be. Hala ni dilah mapalosingan na kanayay tane. Sukusukun na paduahon Bapak Inang Bartion teks ng 9 taon. Apakah penyesalan itu dapat menuju ke sesuatu yang lebih baik? Mungkin ya dan mungkin tidak. Tergantung dari tindakan apa yang dilakukan setelah perasaan menyesal itu datang. Boydo lang, boydo ya. Nah, mari kita lihat versi Judas Iskariot ibani teks yang 9 taon. Judas Iskariot bani buay halak Kristen ay masada tokoh na lang sukon halani selaku salah sada murid ni Yesus tega mengkhianati bahkan menjual sang guru sang Tuhan. Kubani situa malim pakon pangituay seharga 30 perak keping perak. Ang kubani panorang ay 30 keping perak on dos maon mangan ni sada halak 120 hari berarti 4 bulan. Ay matinaga ni duit na 30 keping ay. Berarti 4 bulan do hasaya mangan laga na lang be. Ay matanagani atanay. On mana terjadi bani Judas. Judas Iskariot buay magigihalak halani tega dia gurunya, Tuhannya
dia jual. Ia menjual Tuhan demi keinginan, demi nafsu, hisap-hisap di daging. Bahat dojol mabay panorangon. Halani hisap-hisap ni dagingon, nalang pantas pe, nalang talup pe, ihorzahon jolma. So kung nausobot no, tega menjual istri demi menghakuan sesuatu. Adung dapat berita, na bagas piga-piga arion, seorang anak membawa ibunya ke pengadilan demi harta warisan. HP ibunya on pada matua tu bang. Tapi tega dia membawa ke pengadilan. Marpengadilan si dia pokok ibu nyope beralan pe do maker-ker. Do maribat-rebat. Ku pengadilan demi mengharapkan harta warisan. Manusia apa ya? Anggo kuriat tahun bujur-bujur sengerong sona-sonai. Yang adong tertangar dong IGKP son nasosonayay atane. Bersama soman. Kumpani kisah Judas on ada sebenarnya sepihak menarik. Dopinidah guru ni ai itakap jana izatuhi hukuman mati. Judas menyesal. Halani menurut sinamin sing pala sampai das sujai. Lang pala sampai hukuman mati. Lang pala sunai borat ni hukuman ai. Hubani Tuhan Yesus. Tarida doai bani panosalan ni ipaulak do duit hai. Daroh na dob jinaloni ai. Nini hubani situ ni malim apa pangitu do mamardosa au. Do mamardosa. Daroh ni halak na somarsala do hutahihon. Artinya ai Judas si John sadar do iya. Do mamardosa iya. Jana takas do hubah-hubah nilang marsala Jesus. Tapi bagas dosa ni ai, laku ba ni Jesus ya? Di sini kesalahannya. Ambit manamin ketika tahu dia sudah berdosa mengkhianati Tuhan. Ketika tahu dia tidak ada bersalah Tuhan itu, lang dong kesalahan di Tuhan ijai. Namin roh ma iya bani panosalan ni ai. Roh ma iya hubani nahe ni Jesus. Manrogop martuk-tuk todung hubani Yesus mengakukan haganupan kekurangan kesalahan ni minta ampun. Sedangkan segezap ini sebelah kanan ai rado Tuhan menjalo tadi on di zona senari masalah ni. Dan ini sering terjadi tengah-tengah agi hubata bay orang on sonai manamin rado kita salah. Rado ita mardosa bani golhon. Tapi bagas panosalanta, hujado hita. Bahak do halak. Justru pertahan kondo nasalahai. Justru pertahan kondo nahurangai bahkan. Bahak do terjadi hal-hal nasononon. Sadar do iya do mamardosa. Janda takas do bani lang marsalah Yesus. Tapi bagas dosa nyai lang bani Yesus iya. Tapi laho ya mencari jalan pintas. Aima menggantungkan diri, mendolos. Izon mana salah hai tene. Akhir ni golap ma pangahap ni. Golap pangahap, jana putus asa. Langa dong me tujuan hidup. Sonai ho mani balos ni situ ni malimay. Saya ngurusan nami ai. Ho mapaboto-boto hai. On mana ginoran tene sudah jatuh di tempat tangga lagi. Saza matongon golap abal-abal ni gistung nini istilah ni peraya atene. Lang boto dapat jabi akhir ni jadi cari jalan pintas mah. Seharusnya situ ni malim. Seharusnya marhorzai rumah ibadah gabe panutan mah persahap apa pangabak. Itu seharusnya. Kenyataan ni Bapak Inang. Bani teks yang 9 tahun Sibuan Hamamago. Sibuan Hamamago. Ibu si dia duit ay. Jana ibolihon ba ni tanoh ni si Paulihudon. Bahen tanoman ni halak dagang. Ilubay ni umum sedia sok suci. Ilubay ni umum sok baik, sok peduli.
Langan peduli mai untuk kalak dagang, untuk asidong tanaman di hal kan kepedulian doa itu nih. Padahal duit ai humpan di kantong ni doai. Sing naboto tak duitnya sonaha bihay de bay. Humpan di kantong ni doai tapi naima si dia. Asemar kita teks yang bilata sa darion Bapak Inang. Ipasingat do hita agepe sa sitong ni untuk penggenapan Nabi Jeremia. Isobut no kan bani teks yang bilanon. Tapi na pasti marhita teks yang bilata sa darion. Ipasingat do hita. Diar tumangdo angko manosal hita. Bani haganupan hasalahanta. Berarti na mengaku do hita na memang salah. Ulang ipertahango ko kita nasalah hita na. So tabi bani na siyang bapa on kan gati bapa bagati. Hala ni mailay ya kan. Hala ni mailay ya bani hahurangan ni. Ya langsung na ini. Ipertahan ko na terus. Inang open ay do hama. Inang pebahado sonahay sonarion. Ondo sitong do audo na benar. Iya, mempertahankan. Manosal hita ang godong hasalahata. Berarti na mengaku do hita salah. Tapi ang golang ilanjut kon hita bani perubahan. Tutulang margunay. Ang gupita ulat ti manosal do hasa. Lang adong ilanjut kon bani perubahan bani gulhon. Persuma doay lang marguna ay. Tapi ang go ilanjut kon hita bani perubahan. Toto nagabi pasupasu doay atene. Marubah ma. Bertobat. Berarti merubah diri dan merubah arah hidup humbani masalah, humbani nasitong. Humbani na mangajamkon goko sendiri, gabi pitah mangajamkon Tuhan ma. Itulah perubahan itu. Anggo hinan mempertahankan kebenaran sendiri, tapi marhitehon ni sadar akan kekurangan. Izaima adong perubahan ay atene. Jadi Bapak Inang, perubahan na harapkon lang pitah na humbani diri sendiri. Tapi humbani Tuhan. Sempurnalah sudah. Anggo hita sirsir irobah oleh Tuhan. Sondo dingtaikan bagaikan bejana siap dibentuk. Humbani hahurangan, humbani keterpurukan, kita siap dibentuk bani gulu taon sehingga boy hita nagabe pasu-pasu. Bani situasi COVID sonarion na terjadi bani panorangon Bapak Inang. Boy macari banjolma. Sobut no kan songon tema ni mambilat taon. Mambunia gahon jolma. Terjadi bani panorangon. Boy macari banjolmain demi mendapatkan uang. Jolma pedomay bunia gahon songon si Judas hay. Tongon mapakorhon betul do situasi on. Mapakorhon betul do COVID sa pulusyahon. Terganggu ekonomi, pendidikan, pakorjanan. Asemar hita yang bila non ulang das putus asa hita. Ulang das songan si Judas ay hita. Halani sirsir do Tuhan. Sa di hari hita roh kubani. Dong doding ta nomor 230 ay. Say ijalo Jesus do para dosa natariluh. Itulah dia. Artini ay hapeni. Tuhan mau menerima kita. Di dalam segala keterbatasan. Di dalam segala kesulitan bagas gulu taon. Ibagas segala kesalahan. Anggoroh kita hubani Tuhanin. Sirsir do Tuhan. Jangan cari jalan pintas. Tapi marilah selalu datang kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan sangat luar biasa. Kuasa Tuhan mangurupi hita. Icay do hita monang. Icay do hita boy marmalas nihur. Bani haganupan pasu-pasu. Na binere Tuhan hubata. Amen. Terpuji magoranmu Bapa na surga. Dumaon dosa tamu hutong-hatongah nami. Paingat kon hanami Bapa. Tongon do Tuhan ibagas saguluhan nami. Bahat do haurangan nami. Bahat do hurang lepak nami. Persahap pangabak do si pembahenan. Ampuni am ka nami Tuhan. Jan atuntun ham hanami ase tetap mardala di bagas sa sitongan. Pori Tuhan adong masalah na binahin nami. Roh mahanami hubamu.
Ulang mencari jalan pintas ka nami Tuhan. Agepe bagas kesulitan. Kolong atemu Bapa. Urupi ham, togu ham kan kami. Ase tetap ka nami Tuhan, pataridah kon anak-anak terang. Pataridah kon malas nihur ilobi-lobemu. Ase Tuhan mertion hatamu sadarion. Ingat kon isegarhon kembali hanami. Ase pita roh kubamu mahanami. Janah poripe adong hahurangan nami. Roh mahanami hubamu Tuhan. Bapa ni surga. Agitong-atongan ni kuriamu pe buhay tumang ranggian ni horja. Tapi agepe sanay Tuhan persaya doha nami. Anggoy pasupasuham doha nami haganupan kuriamu. Baik keluarga lepas keluarga. Roh siniombah nami. Na izabay pe sidia marihanan. Na dohor pa kon na daoh. Elek-elek nami. Totap ma Tuhan. Jagay ham sidia. Ramot kon ham sidia songon panramot kon muhuban nami ganut. Terima kasih bamu Tuhan. Ham managabi haon dosan nami. Agiba ni hagunupan parguluhan nami. Sonai pa kon horja nami si ganupari. Sukup kon ham ahana perlu. Asimala suhur nami Bapa. Laho mamuji pa kon pasangapokam. On matonggelek-gelek nami. Naipondos ka nami. Ibagas goren anakmu Tuhan Yesus Kristus sihapkop ka nami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta. Tangar hita malubay hata ni naibata na gabi onjolan ubat talaho manggalang. Ay tersurat ba ni Pasalmen 96 ayat 8. Bere na siyamma ba ni Jehovah hamulyaw ni Goranni. Buwan na siyam magalangan. Masuk man na siyam ba ni alaman ni. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita makondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, harohan ni haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu ban nami. Ibere ham do golu apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu. Golu pa kon pasu-pasu na dop bineremuin ban nami. Say lambin margogo matongon hanami. Ihasomani idop ni hurmu. Apa pasu-pasumu. Bani naman dalan kon horja nami. Papasingham maho magalangan na ginalangkon nami on. Gabi galangan na mismo ilobe-ilobe mo. Selambin ihargahon hanami tongon diar layak. Pakon pasu-pasumuin. Marhitay na pasaut kon harosuhmu. Humbadi gogoh. Pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhitay Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamma galangan apa tonggo nami on. Amen tondui daging uhur apa gogo ini. Bapa namin ay nagori atas, say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saud maharoso ni hurmoy nagorito nga honsong na nagori atas. Bereham mabandami sa daron haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, soon panasap nami ba di dosa ni hasoman na mardosa do paka nami. Ulang hanami bobay ham ku parlajuan, paluwa hamma kanami humbani pangagon. Nasyam, jan habaritahon nasyam ma itong-atongan ni si baju begu-begu, hamuliaon ni itong-atongan ni bangsa-bangsa, halongangan na binahen ni ay, jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana maidop mahurni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibata mabohini hubata. Jana ipasorap madameni baniton duy tabei. Amen. Selamat hari Minggu Bata Ganupan. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.